Guys, hari ini kita mendaki Sosodikon. So awal pagi cuaca terbaik. Alhamdulillah cuaca baik, gunung pun okey. Alright, and kita tunggu sunrise. Stay tune, tengok macam mana keadaan di atas. Nice, Mount Kinabalu, good morning. Very nice. Sikit lagi kita teruskan. Semangat hari ini, semangat. Alright guys. So now memang agak busy sikit. Tapi don't worry, semua settle. No problem. Okay. Boleh tengok view ni ya. So kita bukan di Bromo, tapi kita di Kundasang. Nice, super nice.